Dobro večer, ćirilica. Nova vlada Srbije nalazi se pred novim izazovom. Evropske integracije se nastavlja, otvorena su nova 2 poglavlja. Srpske vlasti nisu baš prezadovoljne, moglo je i više da se uradi. Crna Gora je nekoliko koraka ispred nas, ali put u Evropsku uniju se nastavlja. Ali s druge strane imamo odnose sa Rusijom. Da li će pritisci na novu vladu Srbije da se nastave i šta nas čeka u tom sedenju na 2 stolice i strahu da ne padnemo sa obe? Gdje se mi nalazimo? Srđa, ti si živeo u Americi, živeo si u Evropi. Mi se nalazimo u apsurdnoj situaciji da težimo integraciji u jednu instituciju koja nas ne želi i u koju nikad nećemo zapravo ući kao punopravni članovi, osim eventualno u fazi njenog raspada. Razlozi su višestruki, ja bih na prvo mjesto... Da smo mi ranije ušli, to bi se davno raspalo. Gdje god smo ušli, to je odmah zatarabljeno i Tursko carstvo i Austro-Ugarska. Znači, oni preventivno nas nisu na vreme pustili u Europsku uniju, da to još malo traje. A da istovremeno sa istočne strane zapravo ne postoji jasno artikulisana evroazijska ponuda. Drugim rečima, ona više postoji u glavama srpskih rusofila nego što postoji kao nešto opipljivo, nešto konkretno i pogotovo sa geopolitičkog stanovišta. Činjenica da se između Srbije i Rusije isprečila Rumunija, koja sve ima jasnije antiruski fon u svojim spoljnim odnosima, i Ukrajina, čini tu evroazijsku opciju mnogo manje realnom i mnogo manje atraktivnom nego što bi inače bila. Dakle, Srbija niti će biti punopravni član Evropske unije ikada, niti će s druge strane biti deo evroazijskih integracija od kojih je neumoljiva geografija deli. Naravno da je moguć treći put, međutim nisam siguran da u ovom trenutku u Nemanjinoj 11 ima dovoljno hrabrosti i dovoljno kreativnosti da se ta alternativna opcija artikuliše. Toliko za sada. Pjotar, ti si idealni svedok. Ti si Rus, a živiš u Americi. I tačno znaš šta od Srba traže Amerikanci, a šta traže Rusi. Yes, I agree. It's a very difficult situation, and it's also, and I personally have a very mixed identity. One day I feel Russian, one day I feel American. But I have a more optimistic vision of the future than Shrija. I think the place of Serbia is hopefully within the EU. And that's the only way to reconcile with its past, with its history, with the tragedy of the war. So I think the best way is to join the EU. And particularly with the recent election in France and the recent election in the Netherlands, I'm becoming more and more hopeful that the European Union is viable. Čini se da je Evropska unija sve održivija. Mi često razgovaramo sa Rusima i Rusi nas pitaju zašto nas toliko volite kad za vas nismo ništa uradili. A mi kažemo, vi nas makar niste bombardovali. Well, that's right, but I'll tell you why the Russians love you very much. Of course, there is a connection with the Orthodox Church. Naravno, postoji ta veza preko pravoslavne crkve. Dangerous and historically frightening aspect of that. Postoji jedan zastrašujući istorijski aspekt toga. I would make a controversial argument. I ovdje bih iznio jedan kontroverzni argument. Rusi su se osjetili u većoj meri povređeni zbog disintegracije Jugoslavije nego što je bio slučaj sa mnogim građanima same Jugoslavije. Rusi su smatrali da ono što se desilo u Jugoslaviji se može desiti jednog dana Rusiji. I zbog toga ispoljavaju sklonost prema Srbima. Da li ono što se dešavalo Srbima i ono što su radili nama zapravo je bila prijetnja šta će da rade Rusima ako Rusi ne pristanu na aranžmane koji im se nude?
Well, I would not say, like, I would not go to conspiracy theories. I would not say that it was specifically intended that the plan was to do the same to the Russians. But I would say that there are so many similarities, though the scale is tremendously different. No postoji jako puno sličnosti, ali postoji puno razlika u smislu geografije, veličine stanovništva, ali sličnosti su u kontekstu ruske dijaspore, Rusa koji žive u drugim republikama. Imali su tu situaciju gde su Rusi živjeli pod Staljinom, Srbi pod Titom, ali ne mislim da je bilo zlih namera na strani Zapada da učine to isto Rusiji, što su učinili Jugoslaviji. Govori se da je ona Jugoslavija se raspala da bi se pokazalo Rusima na šta može da se pretvori Sovjetski savez, bez obzira na atomske bombe, na krstareće rakete. Mi smo zapravo stradali kao mali Rusi, a Rusi nas ne priznaju kao male Ruse. Well, I'm not sure they don't expect you. I think actually the Russians do think of Serbs, of small Russians, or like the Serbian brothers. If you listen mislim da Rusi zapravo smatraju Srbe nationalists, like for example the famous film director Nikita Mikhalkov, he constantly talks about Serbs as a slušajte Mihalkova, recimo, on stalno govori o Srbima kao bratskoj naciji, ali ne bih otišao toliko daleko da kažem da je postojao plan da se učini nešto. Dobro, ja nisam marksista, ali odrastao sam u Sovjetskom savezu. I postoje ti duboki koreni istorijski. Mislim da je u Jugoslaviji bila uslovljena, odnosno njen raspad je bio uslovljen sopstvenom istorijom, kao što je to bilo drugačije u slučaju Sovjetskog saveza. Gledao sam ankete koje postoje u Moskvi, koji su najomiljeniji narodi za Ruse. 10 najomiljenijih naroda. Među tih 10 naroda nema Srba. Tu su Bugari, ali tu su i Amerikanci, i Francuzi, i Nemci, i Englezi. Nas tu nema. That's a difficult question. To je teško pitanje. I cannot answer it, but I think personally in my experience... Ne znam da li ga mogu odgovoriti na to pitanje, no ne znam da li ta statistika, da li je takva statistika tačna, ti rezultati tog istraživanja, ali generalno, po mom iskustvu, na samo onoga što ja znam, što čujem, Rusi imaju blagonaklon osjećanje prema Srbima. Da li se od nekog Rusa čuo da su Srbi mali Rusi? Well, I heard that many times. Čuo sam to puno puta. Ne bih koristio taj termin. Čini mi se da je pežorativan. Kada kažete mali Rusi, onda je to poput nekog neoimperialističkog diskursa. Imajući u vidu šta je Ruska imperija se pokušala da učini Moldavcima, Ukrajincima, šta zapravo želim da kažem na kraju balade? Veoma je prijateljski ruski narod nastrojen prema Srbima. Kad smo trpeli sankcije, kad smo bili u nemilosti međunarodne zajednice, mi smo govorili, odnosno naši nacionalisti, proći će i ovo. Jednog dana, kad Rusija bude jaka, kad prođe vreme Borisa Jeljcina, ona će nas zaštititi i promenit će se odnos snaga u svetu. Kad je došao Putin, izgledalo je da je Rusija ponovo jaka, da je ponovo svetska sila i da je srpska stvar mnogo jača nego što je bila. Međutim, i Putin je došao u situaciju da mu se uvedu sankcije, pala je cena nafte i Rusija se bori sa svojim problemima, a za Srbe nema ko da brine osim Srba. Well, I agree with you. You have to look out for yourself. Morate se brinuti o sebi. Evo, samo američkog stanovišta. Što se tiče prosperitetne budućnosti za Rusiju, ne vidim je iz mnogo razlika između ostalog zbog sankcija. Također ne treba zaboraviti, tokom čitave decenije ništa nije učinjeno u ruskoj ekonomiji i pre same krize i kada su cene nafte bile visoke i pre ukrajinske krize.
Nisam siguran da Rusija ide u pravom smeru i nisam siguran da Rusija ima tu moć, tu snagu da preokrene tok istorije. S moje lične tačke gledišta, za budući prosperitet Srbije, Srbija se mora pomiriti, naći pomirenje sa događajima iz prošlosti. Ne znam nisam siguran da je moguće vratiti Kosovo Srbiji, a nisam siguran da je to dobro sa Srbiju danas. Šta Amerika planira da radi s Srbijom? Mi smatramo da u Americi svaki novi predsjednik, kad dođe u kancelariju, on sedne da vidi šta da radi s Srbima. Well, the new president, of course, gave a lot of hope. Predsjednik je dao puno nade na više načina, u nekoliko aspekata. Po prvi put od Drugog svjetskog rata u svom obraćanju pri inauguraciji rekao je da želi da druge nacije teže ostvarenju i da rade na ostvarenju svojih nacionalnih ciljeva. Znači, po prvi put od Drugog svjetskog rata je rekao, ne mogu tačno da citiram, ali rekao je da neće nametati američki način života drugim nacijama. I to je na neki način revolucionarno. I međutim, druga stvar što je ovaj predsjednik bio izuzetno nepredvidljiv. To što čini, to što radi, po prvi put u američkoj istoriji, makar koliko ja poznam američku istoriju, mi ne znamo šta će se desiti, kakva će biti spoljna politika Amerike sljedećih dana, sljedećih mjeseca. Na mnoga mesta u State Departmentu još nisu imenovani funkcioneri višeg srednjeg ranga. Tako da još uvijek postoji izvesna inercija prethodne ekipe koja pokušava da tako kažem, nametne nastavak postojećeg kursa, što se videlo i iz nedavnih izjava i posjeta jednog nenaročito značajnog činovnika State Departmenta orijentalnog porekla, koji se ponaša kao neki imperijalni prokonzul, ali bez pokrića. I to je samo i isključivo rezultat činjenice Brian Hoyt je trenutno zadužen za nas u State Departmentu. Većeg ranga nema. Ne, insistiram da je reč o stavovima koji su kontinuitet Obaminog State Departmenta pod Hillary Clinton i kasnije pod Johnom Kerryjem, a ne artikulisanja jasne politike nove ekipe. Nove ekipe koja u ovom trenutku još uvijek ima čitav niz upražnjenih mesta, tako da je postojeći aparat po principu birokratske inercije sposoban da produžava onaj kurs sa onim pretpostavkama i onim strateškim smernicama koje su preovlađivale u proteklih 8 godina. Je se mijenja nešto u evropskoj i američkoj politici prema Srbiji? Ja ne vidim za sada da se nešto radikalno menja u evropskoj i američkoj politici prema Srbiji. Politika Srbije počiva na, pre svega, nikad se nisam ni slagao, nisam ni razumeo onu ideju da mi imamo neka 4 stuba u politici, kao da mi nemamo 4 stuba. Mi imamo prvo jedan osnovni cilj, a to je ulazak u Evropsku uniju, zbog toga smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, znači mi idemo u integraciju u Evropsku uniju. To je prvo pitanje. Druga stvar, mi želimo da očuvamo dobre odnose sa Rusijom i Kinom. To je sada teško, naročito s Rusijom, zbog toga što Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su u sukobu sa Rusima. Međutim, postoji jedan prag tolerancije prema nama. Mi smo jedna zemlja koja izlazi iz višegodišnjih sankcija, iz bombardovanja i moramo nekako da probamo da se oporavimo od te cele katastrofe. I onda postoji jedna vrsta tolerancije. Iako smo mi u procesu integracije u Evropsku uniju, postoji jedna vrsta tolerancije i mi za sada nismo suočeni sa otvorenim pritiskom, odnosno sa dilemom ili prekidamo evropske integracije ili uvedite sankcije Rusiji. To nam niko još nije postavio kao uslov, što je za nas važno, jer mi možemo i dalje da razvijamo odnose ekonomske sa Ruskom federacijom. Ono što je naravno kod nas problem i kad je reč o našoj integraciji u Evropu, jeste sledeći. Srbija se ne razlikuje od drugih država na svetu i Srbija ima svoj nacionalni interes. Znači, to je potpuno jasno.
Sada šta se nama dešava? Kad mi izlažemo te naše nacionalne interese, mi na Zapadu ne nailazimo na razumevanje, a nailazimo na razumevanje u Moskvi ili u Pekingu. I onda mi izlačimo, neki od nas izlače neku kao jednostavnu jednačinu. Na Zapadu su nam protivnici, na istoku su nam prijatelji. A u stvari su mnogo složenije nego što je to. Mi smo deo Evropske unije, imamo najveću privrednu razmenu sa Evropskom unijom. Vi ne znate, ali naš MUP se ponaša kao deo Evropske unije. Naša vojska često u borbi protiv terorizma i tako dalje. U mnogim segmentima oni ne znaju drugo šta da rade nego nama da kažu sedite s nama, vi ste deo Evrope. Znači, naš geostrateški položaj je takav da treba da idemo u proces evropske integracije. Naravno, vi ste sada, gospodin Trivković je pomenuo da mi nismo uspeli i da nećemo ni uspeti i tako dalje. Pravo da vam kažem, nekad razmišljam, pa da li je to tako težak cilj kad su tako fenomenalne sile kao što su Slovenija, Hrvatska, koji su s nama živjeli u Jugoslaviji, ili Bugarska, Rumunija, Grčka. A kako su Bugarska i Rumunija ušla, mi nemamo? Dobro, to su strateški interesi Sjedinjenih Američkih Država da jednostavno... Da smo malo bliže Rusiju, primili bi nas. Da, ali da kažem, mi imamo realno taj problem. Znači, kad mi kažemo nama je interes da Republika Srpska ima što više samostalnosti, jer ćemo doživjeti novi egzodus srpskog naroda, tu ne nailazimo na veliko razumevanje, ali sigurno nailazimo na veće razumevanje kod predsjednika Putina. Ili kada kažemo nama je interes da srpski narod ne pobegne sav sa Kosova, nego da ostane bar na tom severu da živi, da se sačuvaju ti ostaci hrišćanske kulture na Kosovu, što je interes i Evrope, onda naravno imamo više razumevanja kod predsjednika Putina. Da mi imamo više razumevanja u Sjedinjenim Američkim Državama, možda bi taj proces naše evropske integracije išao brže. A zašto smo izgubili poverenje Amerike? Bili smo saveznici u 2 rata, uvek na pravoj strani. I zašto Amerika nije imala razumevanje za srpske nacionalne interese, a podržala je sve nacionalne interese i Slovenije, i Hrvatske, i Bosne, i Albanije, i Kosova, svih? Dobro, sad to je jedno istorijsko pitanje, složeno. Vi ga otvarate često u vašim emisijama. I nikako da odgovori. Teško je dati jedan konačan odgovor. Ima tu nekoliko elemenata. Prvo, pad Berlinskog zida je uslovio jednu potpuno novu situaciju u Evropi. Možda je i Jugoslavija trebalo da posluži kao model za raspad Sovjetskog saveza. Mislim da je i bilo sa naše strane mnogo grešaka. Nismo se na vreme opredelili. Pa pogledajte samo, ajde da ne govorimo o političarima. Ja sam, kad pišući jednu knjigu o našim problemima sa ulaskom u Evropsku uniju, čitao memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti. Sad, u duše, ispravio me profesor Pravnog fakulteta Dejan Popović, kaže, pa Slobodane, nemojte, nisu to svi akademici, nego to su neki akademici. I ja se slažem, ajde da kažemo, to su neki, ali mi smo tako mislili. Kad pročitate taj dokument, nigde se ne pominje Evropska zajednica kao neki mogući faktor rešenja našeg... Ni kapitalizam se ne pominje? Ne, uopšte se ne pominje. Pominje se problem raspada Jugoslavije, ne znam, vi bolje možda ste i pažljivije čitali od mene. Pominje se problem, kako se zove, odnosa sa Albancima, pominje se problem odnosa sa Hrvatima i tako dalje. A mi uopšte u tom kontekstu ne vidimo Evropsku zajednicu koja je na našim granicama. A to je nastalo kad se rušio Berlinski zid, kad se rušili komunistički režimi, ali niko od akademika nije razmišljao kao što su razmišljali intelektualci u bilo kojoj zemlji. Tako je. Kod nas toga nema. I ono što je još interesantnije, sad ne znam šta je to posljedica, čega je to posljedica. Kad sam ja dolazio ovde i dok sam studirao u Parizu, pa posle kad sam došao ovde, često sam imao susrete tako sa... Baš je bilo ljudi koji su predavali na Pravnom fakultetu, a bili u Akademiji Vorišolov, recimo u Rusiji i tako dalje. Kad god me pitaju šta se dešava u Evropskoj uniji, ja im kažem dešava se, recimo uvodi se jedinstvena valuta. Oni mi kažu, pa dobro, Slobodane, ali od toga nema ništa. Ne, mislili su da neće biti ništa od ujedinjenja Evrope, od eura. Neće biti ništa od svega toga. Ja sam stalno bio onako, bilo mi je to pa rekao, šta je sad ovo, zašto smo mi... I onda sam se stalno pitao da li je to neka propaganda, da li smo mi kao pravoslavni narod... Da smo možda zarobljeni umovi. Jer evo, meni su razni političari u to vreme govorili zašto da ratujete oko nepostojećih granica u trenutku kad mi ukidamo granice. Nije to tako jednostavno, da vam kažem iskreno. Nijedna zemlja, nijedan narod ne želi da mu se smanjuju granice i da to je jedno složeno pitanje.
ali kažem, interesantno je to da ljudi koji su sami imali, a isti taj čovjek mi je recimo pričao da kada je bio on prvi put 50. 60. godina, kad se stvarala Evropska ekonomska zajednica, da je on dolazio u Beograd i govorio stvorit će se Evropska ekonomska zajednica, svi su mu rekli da se pomire Nemci i Francuzi. Od toga nema ništa. Ko vam je to rekao? To je najveća besmislica koju smo čuli. I vrlo smo, kako da kažem, ne znam da li je to možda taj naš pravoslavni neka zatvorenost, neki konzervativizam. Ne verujemo u napredak, ne verujemo da možemo da uradimo više. Nekako verujemo da je svet statičan i da mora da bude loš. Čini mi se da ima toga malo kod nas. Ili je to i posledica te turske okupacije gde smo stotinama godinama trpeli. Svi šalju sinove na zapad, na školovanje. Tako je. To je isto interesantno. Ono što dolazi sa zapada i nove tehnologije i bio kakva pomodarija, sve to dolazi sa zapada i kao privatno mi sve ono što je sa zapada prihvatamo. Ali kolektivno mi kao Srbi, mi smo protiv. Pa nismo kolektivno protiv, nego mislim da imali smo jednu pogrešnu orijentaciju 90. godina, objektivno gledano, nismo dobro procenili stvari, to je tačno. I just wanted to comment very briefly. You said that no nation in the world appreciates the shrinking of its borders. Clearly so, but on the other hand, it's constantly happening, the change of borders, and particularly in the post-imperial world. And we see it happening after the collapse of the British Empire, the Ottoman Empire, and I think the big difference by Russia and former Yugoslavia are almost similar to each other because of the absolutely insane border changes done by the communist authorities and the creation of new autonomous republics. Imali su komunističke vlasti i kreiranje novih autonomnih republika, novih država. Ne mislim da je bilo nekih zlonamernih planova sa strane koji su doveli do toga. To se desilo i mi treba da se suočimo s tim. I Rusija upravo zbog toga danas je autoritarna država. I mi videli smo što se sve desilo u Sovjetskom savezu i što se desilo nakon raspada u Čečeniji, u Kavkazskim republikama, nakon raspada Jugoslavije tokom 90-ih. Videli smo što se desilo nakon raspada Britanske imperije, Austro-Ugarskog carstva, takođe. Takođe je interesantno da se teza o relativnosti granica samo poteže kada Srbi treba nečeg da se odreknu. Hrvati i Slovenci, i jedni i drugi su u Evropskoj uniji, ali su se ljuto nadmetali oko linije razgraničenja u Piranskom zalivu. I Hrvatima nije padalo na pamet ni 1 kvadratni metar prevlake da daju samoproglašenoj državi u Prištini. Isto tako ne pada na pamet da se odriče i jednog dela severnog Kosova, iako je nastanjena isključivo Srbima, ali jedino kada Srbi treba da se nečega odriču, pa Bože moj, granice su relativne, svi... Jedino u Srbije su za ulazak u Evropsku uniju tražili da je malo skrate. Da. I teza da što je manja, to je jače, je jedna apsurdna laž, naravno. Ali samo bih dodao da je problem u ovom trenutku da postoji apsolutni zamor proširenja u Evropskoj uniji i otvoreno se o tome govori u Brislu. Posle Brexita pojavila se ideja da gubitak Britanije treba nadoknaditi balkanskim zemljama koje po nekoj ubrzanoj prekorednoj proceduri treba primiti. To je nešto suprotno od onog straha od proširenja. Ta ideja je dobra. Mislim da je to dobra ideja. To je normalna ideja. Mislim da vidite Velika Britanija koja ona ima sad probleme s obzirom na izlazak iz Evropske unije. Pričali su da će biti bezbedniji. Da li su bezbedniji? Pričali su toliko toga da će biti, ne znam šta, da će da se desi u Britaniji pozitivno. Ja ne vidim ništa da se dešava pozitivno. Ne, sad ima ideja da se novi referendum raspiše. Da, sad ima ideju da se vrate u Evropu. Mislim, ne da se vrate, nisu ni izlazili. Da skuplje će im biti da izađu nego da ostanu. Vidjet ćemo. Mislim, naravno, britanski narod je rekao svoje, treba poštovati to. Oni hoće da izađu iz Evropske unije, počinju pregovore o izlasku. Nije to sporno, ali da se vratimo na ovo da li brže, da li sporije, mislim da ne treba toliko da se ni opterećujemo time. Mislim da treba da otvaramo ta poglavlja i da ih zatvaramo. To je za nas najbitnije. Znači da imamo jedno kompatibilno društvo
i kad je reč o pravnom sistemu, i kad je reč o trgovini, i kad je reč o privredi, i kad je reč o ekologiji, sa razvijenim državama Evropske unije, jer mi tu i pripadamo. Ali i to je ono što nas treba da opterećuje. A da u politički moment, kada će doći do pristupanja, da li postoji zamor, ja mislim da to nije toliko zamor, nego jednostavno institucionalni sistem Evropske unije nije dovoljno reformisan. I njima je teško, oni imaju mnogo država, to što ste vi pomenuli. Znači imaju mnogo država u svom članstvu, a nemaju efikasan sistem. I prijem svake nove države za njih nije zamor, nego je komplikovana stvar. Ali samo pristupanje Evropskoj uniji je interes jedne i druge strane. Niko tu ne gubi u suštini. Tu svako dobija. Zato je toliko država i ušlo u Evropsku uniju. 27 je ne izašla, ajde sad da kažem. Znači, ubedljivo velika većina je tu i ostaje u Evropskoj uniji. Zato što je to u stvari dobit i za jednu i za drugu stranu. Zorane, ti si izdao u Koju mnoge značajne knjige, kapitalne knjige o evropskim vrednostima, o stanju duha u Evropi i iz tih knjiga se razume bolje nego iz naših medija šta mi zapravo hoćemo i dosta si posvetio knjiga modernizaciji u Srbiji, o privatnom životu. Privatni život u Beogradu uvijek je težio da bude na evropskom nivou. Pa prvo trebalo bi da kažemo to da sam objavio 14 knjiga koje se tiču istorije Evrope. To je verovatno jedan od najvećih projekata takve vrste koje je ovde bio, makar kada je reč o izdavaštvu. Isto tako, istorija privatnog života i u svetu, a i 5 tomova svetske i 4 toma koji se odnose na naš privatni život, odnosno privatni život na tlu srpskih zemalja, je takođe tema koja je bila vredna pažnje i to je takođe jedan od onih projekata koji pokazuju tu istorijsku perspektivu pojedinca u istoriji. Dakle, ne samo ova socijalna istorija, ne samo politička, nego i ova koju nazivamo privatna. Srbi nikad nisu hteli da budu nešto drugo, nego da žive kao u Beču, kao u Parizu, kao u Londonu, kao u Berlinu. To je zapravo najvažnije, čini mi se, da prosto znamo gde se nalazimo. Te sve knjige nam pokazuju gde je bilo naše mesto, gde je danas i lako se možemo, rekao bih, orijentisati na osnovu toga samo pod jednim uslovom, a to je da pročitamo, da razumemo i da hoćemo. A druga stvar koja je dodatna, rekao bih, ovim projektima, spomenuo si to, dakle, mnogo knjiga, čak i u samim naslovima, ima Evropu na ovaj ili onaj način i mnoštvo studija, mnoštvo rasprava smo objavili koje i ono što je najvažnije, i sami autori su dolazili i gostovali kod nas na fakultetima, držali predavanje, razgovarali sa studentima i profesorima. To je sve zajedno zapravo bio jedan naš projekat koji je ono što jeste Clio, dakle, na čemu počiva, to je stvaranje uslova, stvaranje ambijenta za ozbiljno razumevanje onoga gde smo. Zato da imamo princip racionalnog izbora kada se o nečemu odlučujemo, da ne srljamo u politiku. Uopšte nismo mogli da proštamo istoriju okolnih naroda. Mi smo čak i u Jugoslaviji govorili da smo okruženi brigama, jer je napravljena konstrukcija da su sve te zemlje koje su okruživale Titovu Jugoslaviju naši neprijatelji i da ne znamo šta ćemo s njima. Ali to je oglašavanje inferiornosti. Neznanje nam omogućava da se ljutimo na druge. Nije to nikakva novost. I mali narodi, kakvi smo mi po broju stanovnika, po mestu na kome živimo, nemamo taj komoditet da sedimo ni na jednoj, a kamoli na 2 stolice. Mi moramo da stojimo. Jer stvar je u tome da moramo da budemo ne samo... To je nova ideja, da Srbi stoje. Nema više sedenja. Nema sedenja. Mi moramo da budemo u svakom trenutku spremni... Kako nema sedenja? Pa ljudi se bore za fotelje, spremni su da bilo koga zgaze. Pa u tome... U tome i jeste stvar što su, boreći se za fotelje, zaboravili misiju sa kojih treba da krenu sa tih fotelja. Jer je blagorodno i divno živeti u institucijama kakve su naše, sedeti i ne misliti previše, održavati vatricu i to je ono što je usud, rekao bih, i posle 89. godine i tekako skup. Zato što smo došli u situaciju da nerazumevanjem onoga što se događa
u političkim procesima. Nije stvar uopšte više u opredeljivanju za jednu ili za drugu stranu. Mi se nismo za sebe opredelili. Još uvijek nismo identifikovali Srbiju kao novi prostor. Ovdje niko ne razmišlja o Srbiji. Samo te pitaju da li si za Ruse, za Amerikance, za Evropu. To je vrlo čudno. Meni je to nenormalno. Pa zašto bi mi bili za Ruse ili za Amerikance? Valjda smo pre svega za sebe. Mislim, moramo to da izvinjamo. Stvar je u svakom slučaju u tome da se... Dobro, ali u ovim zemljama koje imaju malo više sreće sa međunarodnom zajednicom, podrazumeva se da su za Ameriku. A to znači da je dobro za njih. Tako je bio i sa Albacima. Ali to je isto tako jedan od stereotipa. Nema besplatnog ručka. Kad uđeš u jedan sistem, ti si deo tog sistema kao mali. Gubiš suverenitet i ne samo suverenitet, nego se i suviše i brzo i, rekao bih, ponekad i lako prilagođavaš uslovima u jednoj velikoj zajednici. Uostalom, Jugoslavija je odličan primer za to. Mi smo to proživjeli, mi to iskustvo imamo. Mi znamo šta znači živjeti u Evropskoj uniji, zato što smo jedno iskustvo doneli. Govorim sada naravno o našim generacijama. Mi to dobro znamo. Mi možemo da poredimo to prethodno iskustvo i ono što je sada. Iz toga imamo razloga... Mi smo ljudi zatucani, vreme nas je pregazilo jer smo umeli da živimo s drugima. Došle su nove, modernije generacije koje ne znaju da žive ni sami sa sobom. Ali gospodo draga, vi zaboravljate da u ovom trenutku, u toj istoj Evropskoj uniji, da govorimo o konkretnim stvarima, imate Beatu Šidlo u Poljskoj, imate Viktora Orbana u Mađarskoj, imate također i Čehe i Slovake koji kategorički odbijaju da se povinuju diktatu o mandatornom primanju kvota migranata i izbjeglica. Češki predsjednik Zeman je rekao na pitanje Angele Merkel koliko ste vi spremni da primite izbjeglica. On je rekao nijedno. I to je veoma značajno pitanje. Drugim rečima, Evropska unija je od jedne funkcionalne institucije koja je trebalo da prevaziđe nasleđe nasilja 20. veka i da olakša kretanje robe, ljudi, kapitala, ideja, prerasla zapravo u jedan ideološki mehanizam za idejni Gleichschaltung. Drugim rečima, multikulturalizam, postmodernizam raznih formi, istopolni brakovi, gej parade i tako dalje su postali važniji sa stanovišta evroelita od autentičnog nasleđa evropske civilizacije. Čak, evo, pobedio u Francuskoj Macron, čovek čija se partija zove En Marche, u pokretu. Drugim rečima, ta postmoderna evropska elita insistira na tome da mi uvek nešto postajemo, a nikad nismo više ono što ima utemeljenje u trajnim vrednostima evropskog nasleđa. To su isti ti ljudi koji pre 10 godina nisu hteli da uključe hrišćanstvo kao jedan od stubova evropskog nasleđa u preambuli onog propalog evropskog ustava. I to je zastrašujuće. I to je nešto što također naši evrofili moraju da sagledaju i da pošteno odgovore na pitanje šta se događa sa tom Evropom ukoliko njeni osnovni ideolozi u Brislu propovedaju multikulturalizaciju do tačke zamene stanovništva. O čemu govoriš kad je posljednja multietnička zemlja na Balkanu Srbija, a optužena je i za genocid i stalno proširuju tužbe protiv Srbije, a iz ostalih zemalja su Srbi isterani? Ne, govorim o kriminalizaciji svakog potezanja problema zamene populacije zapadnoevropskih zemalja imigrantima iz trećega, pre svega, islamskog sveta. To je jedan totalitarni mehanizam za samouništenje koji je do sada urodio veoma gorkim plodovima. Preko 700 zona koji je i Rus i Amerikanac. Well, I first of all want to comment just a little bit. I'm a little bit frightened by the old European legacy. Pomalo zastrašen tom starom ostavšenom nasleđem Evrope. Prvo, imamo različitost u Evropi. Imamo tu dugu istoriju užasnih ratova zbog veroispovesti, zbog kulture, zbog drugih stvari. Ja zapravo i ne znam kako je to evropsko nasleđe o kome govorite. 16. vek, 17. vek, 18. vek. Šta je to što definiše Evropu kao takvu? Teško je definisati. Šta je Evropa? Da li je Ukrajina Evropa?
for diverse Europe to survive is through multiculturalism. Lično vidim da će Evropa preživjeti i opstati kroz multikulturalizam. I to jeste veliko pitanje, ozbiljan problem. Da li si ti u Americi doživeo civilizacijski šok? Po čemu se Amerika razlikovala od Sovjetskog saveza i od Rusije? Well, you know, I went to the United States first time in 1990. Prvi put sam otišao u Ameriku 1999. godine. 1991. I think 1990 as a tourist. Right before the collapse of the Soviet Union. Of course, neposredno nakon sloma at that time when I was 20 years old, it was a kada sam imao 20 godina. Bio je to kulturološki šok za mene. Poput odlaska na mesec. Vi ste zapravo bili veoma privilegovani u bivšoj Jugoslaviji jer ste mogli da putujete. Ja to nisam mogao ni da zamislim kada sam imao 14-15 godina da ću otići u Ameriku. I imate te mlade ljude, jeli, imate sve te mogućnosti, poput odlaska na mesec. Dakle, sad već dugo živim u Americi i naravno živio sam u Evropi, u jugoistočnoj Aziji. Sada više, to ne predstavlja me kulturni šok kada odem negde, ali Rusija je definitivno mnogo različita u odnosu na Ameriku. Da li je san svakog Rusa u Sovjetskom savezu bio da bude Amerikanac? I wouldn't say so, but of course in the 70s and 80s I would say that everyone was fascinated with ali rekao bih da je svako bio opčinjen, fasciniran Amerikom. Kada se Sovjetski savez raspao, i to treba razumeti, hladni rat je Amerika dobila ne zato što je Reagan rekao Gorbačevu srušite zid, nego zbog toga što je erodirala, urušila se ideologija Sovjetskog saveza. Svako se u jednom trenutku u vreme Gorbačeva još smejao liderima i svi su težili tom američkom načinu života. Nisu znali kako to izgleda, ali su bili fascinirani tom kulturom zbog filmova i svega drugog. Mislim da je to bio uzrok sloma Sovjetskog saveza. I zamislite da dobijete tu priliku da odete u Ameriku iz Sovjetskog saveza. To je bio san. Da li se Rusija promenila? Putinova Rusija je moćna zemlja. To više nije Jelcinova Rusija koja je pristajala na svaki diktat Amerike, Evropske unije. Ali se i Putinova Rusija našla na udaru Zapada, pod sankcijama, pod pretnjama, jer nije više komunizam bio ono čemu se protivio Zapad, nego Rusija kao velika sila. Slaba Rusija ne smeta Zapadu, ona je kooperativna. Jelcinova Rusija je bila omiljena na Zapadu, ali Putinova Rusija je predstavljena kao strašilo. Well, first of all, there are several parts to this question. Ima nekoliko I personally would not bash Yeltsin that much. Yes, he had the problem with drinking, and I would not call him necessarily a weak leader. Da, Jelcin je imao problema sa pićem. Međutim, sećam se oktobra 1993. godine, kada se desio protest u Moskvi, on nije tada bio slab lider, Jelcin. Had not been like, I don't remember, $15-20 a barrel. In the 90s we could have seen tada, 90. godina, smo mogli da vidimo jednu potpuno drugačiju Rusiju. Jelcin je dao svoj veliki doprinos takođe, ne samo cena. Nafta na početku je on imao veoma prijateljske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Veoma prijateljske odnose sa Georgeom Bushom starijim. I dobro, loši su bili odnosi kasnije sa Obamom, Rusija, ali dobri u vreme Busha starijeg. I mlađih. Mislim da je to veoma komplikovano. Nisam siguran da svi u Americi žele da Rusiju vide slabom. Mislim da se tu više radi, da su ti više posredi kulturološke i civilizacijske, da su tu posredi više civilizacijske i kulturološke razlike, da su to te razlike koje razvajaju Rusiju i Ameriku. Razmislite o tome. Rusija i Amerika nikada nisu bili u sukobu oružanom. I think it's a complicated story and I don't have a simple answer to that. Komplikovane priče i nemam jednostavno odgovor na to.
kad su Rusi kao negativni, loši momci izašli iz mode u hollywoodskim filmovima, Srbi su postali najnegativniji, najgori momci. I sada se tu nešto menja. Sad smo mi gurnuti u stranu. Rusi ponovo postaju loši momci u hollywoodskim filmovima jer je na pomalu novi hladni rat. Well, I think the Russians have been always bad in Hollywood. Ja mislim da su Rusi uvek bili loši momci u hollywoodskim filmovima. I ti 90-ih. Tada zbog mafije, ruske mafije. Sad ne gledam puno hollywoodskih filmova, ali sećam se nekoliko filmova hollywoodskih s lošim momcima koji su Srbi u filmu. I mislim da je ovo sada mnogo opasnije, ovaj novi hladni rat. Prethodni hladni rat je bio predvidljiviji. Imali ste dva pola moći i postoje mehanizam za rešavanje protivrečnosti. Kao u slučaju kubanske krize. I postojalo međusobno poštovanje, postojale su neke crvene linije, dokle se možete kretati. I razgovarali su međusobno. Razgovarao sam sa dva iskusna diplomata o tome. Oni su razgovarali međusobno o tome, o tim problemima. Međutim, sada ni ne razgovaraju međusobno. Svet je sada multipolaran. I imate puno agresivnih nedržavnih aktera, poput Al-Kaide, Islamske države, Daesha. Danas mislim da je svet mnogo opasniji. Evo jednog vica. 82. godine kad je Brežnjev umro, ja sam imao 10 godina i naš direktor škola, znam da je to glupo, idiotski, ali razgovarali smo o tome da li će doći do nuklearnog rata zbog toga što je Brežnjev umro. To su nam govorili u školi, ali da je on toliko toga uradio za mir Brežnjev, pa sad kad je umro, bit će rata. Ja mislim da je danas mnogo verovatnije da će rat izbiti nego tada, 84. 5. godine. Za koga navijate u ovom sukobu između Rusa i Amerikanaca u hladnom ratu? To je najgore pitanje koje se mogli postaviti. Ne navijam ni za koga. Navijam zapravo da ne bude sukoba. Nadam se da će biti dovoljno pametni ljudi u obe zemlje koji će isprečili takav sukob. Kada sam rekao da je sada sukob verovatniji, mislio sam na ovo. Evo, vi imate ovaj sukob u Siriji. Mislim da sada ipak ima dovoljno pametnih ljudi u Kremljinu i u Vašingtonu koji će sprečiti sukob, kao što se desilo sa kubanskom raketnom krizom. Kada sam rekao da je sukob verovatniji, mislio sam na te nedržavne aktere koje se mogu domeći oružje masovnog uništenja. Da li su tebe dočekivali u Americi kao sumnjivo lice, kao ruskog špijuna? Evo sada imamo situaciju gde je čak i Donald Trump optužen da je ruski špijun. Ako može Trump, što ne bi tebe optužili da si ruski špijun? Well, I guess if you think I'm a Russian spy, I'm not going to change your opinion. Mislite da sam ruski špijun, neću pokušati da vam protivrečem, da vam menjam mišljenje. Ja radim za američku vladu. I kada me ljudi predstavljaju, moje kolege, studentima recimo, šale se, evo, on dobije inače puno para u ruskoj ambasadi, zato što radi. Već dugo nisam bio u Rusiji. Dobro, moji su naredni se šali i kažu kako to da sarađuješ sa đavolom, jeli? Nema tu zavere. Ja mislim da je Sjedinjene Američke Države sjajna zemlja koja pružuje svima mnogo šansi. I bio sam na puno koledža, umetničkih. Ima tu puno publikacija, bio sam na postdiplomskim na Harvardu. Ja ne znam da li su mu ruske obaveštajne službe namestile to kad govorimo o Trumpu. Naravno, sada imamo veliku političku krizu u Americi. Je li moguće da ruski hakeri odluče izbor
američkog predsjednika? Je li to fantazija ili realnost? I am not an intelligence specialist, Ja but I nisam do think that obaveštajac po if, I profesiji. don't remember the number, 11 or 17 intelligence Sad agencies ne znam all koliko ima, together said that there 11 was ili an attempt 17 to do tih that. obaveštenih službi I think there must have koje been. su sarađivale na tome. But there is a big Verovatno part. jesu. I live No ima tu jedno veliko spend a lot ali. of time now in the American South, and I can Puno tell vremena you sada provodim na that američkom jugu. it's not Vladimir Putin Mogu vam who elected the reći president of the United da States. Putin svakako nije izabrao novog američkog predsjednika. Američkog predsjednika su izabrali Amerikanci, američki građani. And yes, there was hacking. I da, bilo je And I know in my tu own experience that from the trolls, because I, hakera for example, koji su closed my upleli Facebook prste. a couple of years ago, Sjećam se pre because I nekoliko was getting a godina lot of hate messages. And I know je that neko those hate hakovao messages moj are not really Facebook hate nalog. Odnosno, bilo je tu messages. It's puno a fact that Russia govore mržnje, hires, poruke puni govore trolls mržnje koje nisu bile moje. to write Rusi nasty stuff koriste on puno internet, trolova like personally insulting, nasty stuff. da bi ispunjavali So internet they definitely use cyber warfare. neugodnim They're not hiding it. sadržajem, That's in the neprijatnim Russian sadržajem. military doctrine. Da, imamo The taj so-called Gerasimov cyber rat, doctrine, visokotehnološki that we need rat to koji use se all vodi na possible means. internetu i doktrina Da li ruske tebe- vojske se koriste sva sredstva. Da li tebe ruski hakeri napadaju zašto radiš za Amerikance, za američku vladu, zašto se ne okreneš majci Rusiji, zašto ne pomogneš, odigraš neku specijalnu špijunsku misiju i odeš u Moskvu i kažeš kako su te Amerikanci mučili da izdaš Rusiju? Well, I hope you're joking, and Pa it nadam seems se da like you are se joking. šalite, vidim. No one Čini mi ever se like kao da se approached šalite, me, da and ste ironični. It's not just the United States. I also spend Niko mi I spent some time nije in prišao Iran. s I spent a takvim lot of time in the northwest predlogom. Frontier province, in Baluchistan. Bio sam u Balučistanu, u With Taliban, I was severozapadnoj in Dagestan and the northern pokrajini, Caucasus. bio sam takođe i u Dagestanu, na I think Kavkazu, I live a life of free u Iranu spirit, takođe. and I teach Slobodnog my sam students, duha. I write. Predajem svojim studentima, pišem That's all I do. i And to je I sve try što not to radim. think about anything else. I pokušavam da ne razmišljam ni o čemu drugom. Zašto je antiameričko raspoloženje danas u Srbiji veće nego što je bilo u komunističkoj Titovoj Jugoslaviji, čak i u vreme ratova na Balkanu 90-ih? O čemu se radi? To je potpuno prirodno. U Titovoj Jugoslaviji je dobila velike kredite od Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo živjeli dobro u jednom periodu Titove Jugoslavije, krajem 60-ih, 70-ih, 80-ih godina. Nismo imali nikakav direktan sukob sa Amerikancima, a sad je jedna potpuno druga situacija. Nas su Sjedinjene Američke Države bombardovale i možda smo i sami krivi za to, dobrim delom, ali bez obzira na sve to, bombardovali su nas, tako da postoji jedan zazor. Mada ja ne vidim, iskreno da vam kažem, dolaze američki diplomate u Beograd, potpuno slobodno se kreću, komuniciraju sa stanovništvom. Ne vidim neku baš agresivnost našu prema Amerikancima. Mislim da imamo jedan normalan odnos s obzirom na sve što se desilo. U tabloidima izgleda kao da će izbiti rat između Amerike i Srbije. U tabloidima izgleda, mi često ulazimo u neke, možda i ulazimo u neke kombinacije te vezane za odnos tih velikih sila Rusije i Amerike na našem prostoru. Evo, videli ste ove događaje u Makedoniji, gde smo se mi na neki način možda i malo smo bili u jednom trenutku i nespretni u tom odnosu, jer očigledno je bilo da Zoran Zaev će formirati vladu, on je imao većinu, to je zakon demokratije u krajnjoj liniji, ne možete to da sprečite. Ali i imao je podršku, naravno, Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Uvek moramo da imamo na umu ko na našem prostoru u suštini odlučuje. Da li je u regionu, u Evropi, propalo bilo šta što je imao podršku Amerike? Ništa nije propalo. Ništa nije propalo, izgleda da ni neće. Ništa nije propalo. Pravo ste. Ali s druge strane, morali bi da se zamisle neki političari da li će da im se desi ono što se desilo Gruevskom, i ne bih se iznenadio da je ekscentrični izbor mandatara za novu vladu Srbije plod izvesne spoznaje da bi pre ili kasnije skopljanski scenario mogao da bude primenjen i u Beogradu. Ovdje se govori strah od makedonskog scenarija, strah od
velike Albanije, strah od... Previše živimo u strahu. Izvinite, strah od velike Albanije nije uopšte nikakva paranoja, to je vrlo realno zasnovano. Zasnovano je na činjenici da je to jedan predmoderni narod koji je u intenzivnom procesu nacionalne konsolidacije uz spoljnu podršku pre svega tog transatlantskog geopolitičkog vektora. Drugim rečima, oni su itekako pretnja miru i stabilnosti Balkana i oni imaju definitivno velike ambicije i teritorijalne i političke koje u ovom trenutku sa sadašnjom demografskom slikom slovenskih naroda u okruženju, a i Grka, nemaju razloga da strahuju da pre ili kasnije neće čak biti i ostvareni. Toplica je opustela. Ako pogledate regione na koje oni imaju teritorijalne aspiracije, jedino što ih u tome sputava u ovom trenutku je da sunovrat tih okolnih naroda još nije otišao dovoljno daleko. Ako se on nastavi u slučaju Srbije ovim tempom, do kraja ovog 21. veka Velika Albanija će imati i Niš u svojim granicama. A Velika Srbija je mogla da bude stvorena jedino uz pomoć Amerike. A protiv Amerike svaka Srbija je isuviše velika i nijedna nije dovoljno mala. Problem je bio da krajem 80. godina nismo imali rukovodstvo koje je moglo da nanjuši promenu vetrova. Harold Macmillan je upozorio Južnoafrikance daleke 1961. There are winds of change. Vetrovi promena duvaju Afrikom. Te vetrove promena, nažalost, Slobodan Milošević nije mogao da prepozna. Da je mogao da ispolji istinski državnički talenat i da shodno tome 88. 9. 90. usmeri srpsku politiku, mi bismo bili slavljeni kao burevesnici onoga što se desilo u jesen 89. Ali mi kažemo, eto, mi smo prvi počeli rat protiv terorizma, u Bosni smo se borili protiv džihadista koji će kasnije srušiti kule bliznakinje, koji će zapaliti i London, i Pariz, i Nicu, i Brisel, i sve evropske gradove. Upravo su tragovi uvek sa bosanskog ratišta. A mi smo izuzeti iz te priče. I dalje zaboravljamo da je tada, 92. godine, vršilac dužnosti državnog sekretara Lorenz Igelberger, inače stari beogradski veteran, rekao da je cilj američke politike u Bosni i Hercegovini da pokaže islamskom svetu da Amerika nije anti-islamska. Drugim rečima, Amerika grčevito pokušava da nađe user-friendly muslimane s kojima se može. I oni i dalje smatraju da su bosansko-hercegovački i albanski muslimani ti. A da nije tako, ne bi otišao s brda s dola Lorenz Igelberger u Sarajevo da torpeduje Kutiljerov plan u proleće 92. čija je realizacija mogla da spreči bosanski rat i čiji finale nije na kraju bio bitno drugčiji od osnovnih kontura Kutiljerovog plana, ali sa jednom razlikom, kao što je rekao kao što je svima u Vašingtonu od početka bilo jasno, a kao što je rekao pokojni Holbrooke, Amerika je nazad u akciji, Amerika je nazad u igri. I zaista preko srpskih leđa Amerika je reafirmisala svoju ulogu i svoju poziciju u Evropi i prikazala nemoć Evropske unije da reši problem. Dakle, ona je morala da eskalira problem, da pusti da se rat događa pune 3 godine, da bi ga onda tobože rešila. Pa dobro, možda je to i normalno. Prvo napraviš sukob, a onda ga rešavaš i pacifikuješ. Pa to je normalno ukoliko težiš jednoj politici globalne hegemonije, koja je nesumnjivo bila američka alfa i omega, otelotvorena u nacionalnoj doktrini Busha mlađeg iz 2002. i reafirmisana u Obaminoj nacionalnoj doktrini 2012. Dakle, dominacija kompletnog spektra i jedan deteritorijalizovani pristup geopolitičkim pitanjima, znači svaka tačka kugle zemaljske je jednako vitalni interes Sjedinjenih država. Ali to takođe vodi imperijalnoj prenapregnutosti i pre ili kasnije
sunovratu, odnosno nacija koja je nosilac imperijalnog projekta, na kraju plati najveću cenu, kao što su se uverili Španci, Atinjani, Britanci, Francuzi, svako u svoje vreme. Tu samo jednu reč, kad smo mi u pitanju, treba voditi računa o nečemu. Bez obzira na sve to što ste vi rekli, Amerika je pobedila u hladnom ratu, ona je taj posao završila, ona je uzela Evropu pod svoje. I mi smo bili problem jer nismo shvatali da mi jednostavno kao takvi ne možemo da budemo izuzetak, da mi imamo neke specijalne odnose sa Rusijom u okruženju koje potpuno dominira NATO i Sjedinjene Američke Države. Mi nismo to mogli da budemo, to je naša pogrešna procena. Ja mislim da ne znam zašto smo se zavaravali. Verovali smo u nešto što smo mi želeli da verujemo, što nije stvarnost. Znači, i to imamo stalno problem. Volimo da verujemo u nešto, čini nam... U našu obrazilju koja je mnogo lepša nego što je stvarnost. Koja nije stvarnost, koja apsolutno ne postoji. Mi smo videli to i na Kosovu. Mi smo dali Rusima odmah otvorene ruke da preuzmu Kosovo u svoje ruke. Oni nisu u stanju to da urede. Morali su da se povuku. Znači, za nekoliko nedelja. Ili manje još. I to je, mi moramo da uvek imamo u vidu da Sjedinjene Američke Države postupaju kao sila koja je rešila problem hladnog rata i koja ovde dominira na ovom prostoru. Evropska unija nema dovoljno suvereniteta da vodi neku svoju politiku. Evropska unija je privezak Sjedinjenih Američkih Država, saveznik Sjedinjenih Američkih Država, ali Evropska unija nema dovoljno jake institucije da bi bila suverena i vodila neku svoju politiku, ne ni čak antiameričku, nego da bude samostalna, da brani svoje interese. Ona tu u ekonomiji možda i može, tu se sukobljava povremeno sa Sjedinjenim Američkim Državama oko svojih ekonomskih interesa, ali u političkom smislu Evropska unija apsolutno nema vojni kapacitet. Za sve u Evropskoj uniji se pita zemlja koja nije član Evropske unije, to je Amerika. Apsolutno. I koja će da uđe u Evropsku uniju. Ali, gospodin Mariću, ako vi vidite, ti evropski pokreti koji postoji kod nas, prvo su stvoreni u državama Zapadne Evrope. Amerikanci su, evropska ideja je duboko utemeljena u samoj Evropi. Ideja Evropske unije je utemeljena. Pa vi imate radove naših, pre drugog svjetskog rata, naših naučnika o Evropskoj uniji. Ja sam se zapanjio kad sam to čitao. Oni su zreliji nego svi današnji radovi. Kako smo mi analizirali nastanak Evropske unije? 30. godine, 31. godine. To je fenomenalno. Mi vidimo tada, naši naučnici vide sve probleme koji će biti danas u Evropi. I najavljuju nastanak Evropske unije. Znači, 30. godina. Ali je suština, znači, da moramo sada da gledamo realno stvari, onako kako one jesu, a ne kako bi mi želeli da one budu. I kako bi nama možda odgovaralo da je, jer sigurno da bi nama odgovaralo... Danas takvih naučnika nema. Danas većina naučnika u Srbiji koji se bave političkim naukama smatra da je Evropska unija propala, da je ta ideja završena, da je Evroazija naša budućnost, da postoji neki svet koji je lepši od ovog koji je realan. Žao mi je zbog toga mi ne sagledavamo realno Evropsku uniju kao takvu. I žao mi je zbog toga, ja sam pokušavao, žao mi je recimo što ja, zbog mladih ljudi, ja radim na institutu i imam koliko god hoćete vremena da držim, radim do 1/3 na pravnom ili na političkim naukama. Ne daju mi, iskreno da vam kažem. Mislim da ću da ugrozim tamo nečije karijere, a i možda te stavove o tome. A mislim da bi naša omladina trebala da ima i jednu i drugu stranu, da može da uporedi te dve stvari, pa da onda da se suoči sa realnošću, a ne da mi stalno mislimo, da verujemo, da se nadamo da će jednog dana nešto biti, a umeđu vremenu propadamo kao narod i država. To je problem naš. Zašto ljudi više veruju jednostavnim odgovorima na komplikovana i nerešiva pitanja koji se daju u tabloidima u žutoj štampi, nego ozbiljnim knjigama gde je to sve komplikovano, gde je zamršeno i ljudima nije očigledno. Mi hoćemo da verujemo u očigledne stvari, makar apsolutno pogrešne. Pa čini mi se da je odgovor jednostavan. To je neka vrsta investicije za koju više nema niko kapaciteta, nema u dovoljnoj meri. Čak i studenti danas, pa boga mi i neki istraživači se ne investiraju previše. Dakle, ne sagledavaju stvari sa više strana, nemaju naprosto razloga. Mi smo izgubili jednu vrstu poleta ili želje
da na bilo koji način stvorimo jednu ozbiljnu društvenu koheziju, da se preporučimo, da tako kažem, kao jedna ne samo suverena država, nego država koja je autentična, koja ima mogućnosti da stvori naklonost drugih naroda, da njena kultura, njen način mišljenja, delovanja bude prepoznati sa strane. Ne zato da bismo se nekome nametali, nego zato što prosto smo stvorili nešto što je naše, što je autentično, što je dragoceno i za druge. Ovako, čini mi se da diskurs koji postoji u našim medijima je diskurs porobljenog sveta, diskurs inferiornog sveta, diskurs onoga ko ne razume stvarnost koja mu je izmakla i onda ima dve mogućnosti, ili da se ljuti i da u njoj ne učestvuje, ili pak opet da u sebe investira što neće. Jedna vrsta lenjosti i duhovne obamrlosti i apatije je ona koja je potpuno zacarila. Mi smo došli u tu situaciju, na primjer, da tabloidi postaju poligon našeg istraživačkog novinarstva. Došli smo u tu situaciju da gotovo po pravilu prihvatamo sve ono što je u medijima kao notornu istinu i da se u skladu sa tim ponašamo. Što je stvar najverovatnije, to se više... To se u nju više veruje, da. Onda postoji jedna vrsta licemerja koja je na dnevnoj bazi i onemogućava zapravo najveći deo stanovništva da donosi ispravne odluke. Između ostalog i opredeljenje prema ovome ili prema onome, prema Americi, prema Rusiji, to je isto dnevno pitanje. Mi suštinski ne razumemo te procese, a ono što je za nas važno ne dolazi samo iz knjiga. Ono što je važno zapravo dolazi iz ozbiljnih knjiga, iz knjiga koje cirkulišu, iz knjiga koje su došle iz rukopisa različitih autora, da bismo mogli da upoređujemo šta ko namerava, šta ko hoće, šta su njegove ideje koje sada kruže i šta je ono gde se mi u tome... Da li ti je neki političar rekao da je pročitao neku od knjiga koje si ti izdao? Izdao si na stotine kapitalnih knjiga koje mogu da budu otrežnjujuće za političku situaciju u Srbiji. Pa ja imam običaj da kažem, i to je istina, to nije šala, mi smo društveno angažovan izdavač. Dakle, to što mi objavljujemo upravo služi stvaranju jednog ozbiljnog društvenog napretka, ali ne statističkog, nego suštinskog. Je ti tražio neki političar neku knjigu? Pa ne mogu baš da setim, ali moram da pohvalim jednog političara koji je u svoje vreme, dakle nekih 90. godina, tamo kad je izašao politički marketing Marije Brune Pusteto, iz SPS-a su poslali čoveka, dakle tada je isto bio Dačić aktuelan, on je poslao i kupio 10 primjeraka. Ja sam to upamtio zato što je to u tom trenutku bilo interesantno, a boga mi i za nas važno, jer je bila neka vrsta preporuke. Ali retka je prilika da prepoznam ili da vidim neke od knjiga koje su istinski važni naslovi zato što donose izuzetne teme koje rešavaju problem. Naprimjer, objavili smo Istoriju privatnog života koju si ti spomenuo u prevodu na engleski jezik. Ta knjiga bi bila toliko dragocena u pregovorima da je samo neko ponudi i da je da sagovorniku da pogleda, on bi mnoge stvari drugačije rastumačio kada je reč o Kosovu i kada je reč o onome zašto se mi zalažemo. Za razumevanje pre svega, a onda ćemo lako posle teritoriju i sve ostalo. Dakle, sve te knjige odgovaraju na neko pitanje. Svaka knjigu koju smo objavili zapravo jeste neka vrsta odgovora ne samo na aktuelnosti dnevne, nego na istinske političke probleme, na orijentaciju. Da su neki od naših političara pročitali knjige koje smo objavljivali 90. godina, ja zaista mislim da bi odluke bile drugačije. Neću reći da bi suštinski bilo sve promenjeno na bolje, ali bi makar bolje razumevali situaciju, išli spremniji na neke pregovore, razumevali svoje sagovornike, a ne bi bili osorni ili ne bi bili u situaciji da se gorde pred onima koji znaju više od njih. Je njih. političari institut za evropske studije da pitaju neku informaciju, da nešto što ne znaju? Pa dobro, mislim, oni vode politiku. Mene ne zovu, ne znam, možda nekog zovu. Da vam kažem, interesantno još jednu stvar vezano za nas. Mi smo kao država, kao narod, jedan od inicijatora za stvaranje Evropske unije. A idemo tamo kao inferiorni ljudi. A mi smo inicijatori stvaranja Evropske unije. Kada pogledate prva politička inicijativa pokrenula je Francuska,
28. godine, a jedino na koga se najviše oslanjala to smo bili mi. I dali smo punu podršku stvaranju Evropske unije. I ta Evropska unija naravno nije stvorena i onda je Hitler uspeo da porobi u jednom trenutku čitavu. Ne, da stvori svoju Evropsku uniju. Ne, on je stvorio, ne, nemojte sad, to nije Evropska unija. On je govorio novi svetski poredak. Novi evropski poredak. To je jedna druga priča. Ali, Srđa, ti si dobar deo života proveo ili u Engleskoj ili u Americi. Došao si ovde i često kad te slušam ti si veći nacionalista od nas koji ovde živimo i koji smo, eto, žrtve novog svetskog poretka, sankcija, užasa i možda i taj naš bes prema tom velikom svetu je i opravdan. Pa kao prvo ne smatram da sam nacionalista. Ja sam rodoljub i patriota, a nacionalista definisan kao neko ko sebe definiše u kontradistinkciji i animozitetu prema drugima, definitivno nisam. S druge strane, ja nemam kompleks inferiornosti prema Zapadu koji imaju mnogi naši, nazovi Evropejci, koji su opsednuti nekakvim uzusima, pre svega kulturološkim, zapadnima, koji su uništavajući. Naime, moram da se vratim na to pitanje postmodernog duha koji vlada u zapadnoj eliti i koji vodi ka negaciji svih tradicionalnih institucija, nacije, porodice, bilo kog oblika vere u transcendentno. Nema ni jedne civilizacije u istoriji ljudskog roda koja je opstala na bezverju. Osim toga, ta opsednuta zapadne elite stalnom samo metamorfozom. Evo, Macronov pokret u Francuskoj koji je pobedio zove se En Marche. Stalno si u pokretu i stalno nešto postaješ, a nikad ne bivaš. Imali smo situaciju da su ljudi očekivali u Austriji, u Holandiji, u Francuskoj da će nacionalisti, ljudi koji su protiv Evropske unije pobediti. I Evropska unija nekako se uspela da konsoliduje i ti ljudi, i Le Pen, i u Austriji, u Holandiji, svugde su ti nacionalisti izgubili. Pa moramo samo da imamo jednu važnu stvar u vidu, a to je apsolutna ideološka monolitnost medijskih struktura. Ono šta su bile Izvjestija i Pravda u vreme realnog socijalizma, to su sada Le Monde, Guardian, Telegraph, Corriere della Sera, potpuno svejedno. Takvo jednoumlje i takav apsolutni Gleichschaltung medijske scene nismo imali apsolutno ni u jednom trenutku, recimo u istočnoj Evropi, od Nikite Sergejevića Hruščova do raspada Sovjetskog saveza. Pa dobro, ti znaš šta je naš najveći nacionalista u Americi, Slobodan Drašković, koji je vodio klub Sveti Sava i bio član desničarske organizacije George Bush Society, napisao u jednoj svojoj knjizi. On je razočaran, bio je u nemačkom logoru, opredelio se da ode u Ameriku i kad je shvatio šta je Amerika, on je rekao: ja sam naivno u Beogradu verovao da je centar svetskog komunizma u Moskvi. Međutim, sad sam shvatio da je centar svetskog komunizma u Vašingtonu i da je tu centrala komunizma. Evo, gde je centrala komunizma? U Moskvi ili Vašingtonu? Well, it's definitely not in Washington, D.C. Definitivno nije u Vašingtonu. Ali shvatim tu šalu. U tom posljednjem govoru u UN-u Putin je napravio baš takvu paralelu. Shvatate šta činite, radite ono isto što su bolševici pokušavali da urede 20. godina prošlog veka. Ja mislim da postoji velika razlika. Ne može se porediti ono što Amerika čini sa, recimo, bolševizmom ili komunizmom. Ja bih rekao da ono što islamska država pokušava da učini se može porediti sa, recimo, nekim međunarodnim pokušajem da se uspostavi neka nova ideologija, ekstremna u ovom slučaju. Ali centar komunizma svakako nije u Vašingtonu. Mislim da je komunizam mrtav već dugo vreme. Ali duh trotskizma, znači ta stalna revolucionarna promjena, jedan važan neokonzervativni ideolog u Americi, Michael Ledeen, je to čak nazvao kreativnom destrukcijom.
Mi smo Amerika, mi smo kreativni uništavači, a drugi nas mrze zato što je to naša misija. Mislim, to jeste oblik neokomunističkog ili kulturno-marksističkog duha koji je prisutan i u Evropi. Piotr, naša sreća u Srbiji je što se Amerika i Rusija više neće svađati oko nas. Imaju i važnih problema i u Siriji, oko Islamske države, oko Irana, oko Severne Koreje. Mi vama nismo više problem. Well, I agree with you. I agree. I don't think and I think that's a good thing for Serbia. I think you like it that it's not going to happen because you don't want the United States and Russia to quarrel over Serbia. I think the best existence for you is actually if those two big countries don't care that much, then you can find a way, a peaceful way to European integration. I agree with you that right now the major places for the quarrel between the United States and Russia are probably in the Middle East, possibly North Korea, but in North Korea, China is also involved. I think the most dangerous place is probably mislim da je najopasnije to mesto Sirija, na Bliskom istoku, a ne tamo na istoku. Da li se svetska nesreća definitivno iselila iz Srbije, pošto ima druge krizni žarišta i ovde više nije centar sukoba? Da vam kažem, što se tiče toga da mi nismo u fokusu, mi nismo sad u prvom planu, ali mi smo uvek u fokusu. Rusija i Amerika su uvek ovde prisutne i uvek lobiraju. Ono što je John Kerry govorio da je Srbija jedna od zemalja na liniji vatre i kad ga je naš ministar spoljnih poslova Dačić pitao zašto je to rekao, on je rekao, ne sjećam da sam pomenuo Srbiju i tražio od svog šefa kabineta da mu donese da li je on pomenuo Srbiju ili nije pomenuo. Oni su uvek zainteresovani, mislim, zainteresovani su za svaki deo planete, a naročito su zainteresovani za Evropu. Sjedinjene Američke Države su vrlo zainteresovane. Na nama nije pritisak jer mi idemo u Evropsku uniju i sada nismo više problem. Nismo neki, NATO nam ne traži otvoreno, ne moramo i do duše ima članice Evropske unije koje nisu članice NATO-a, tako da i tu postoji neki prostor za nas. Kada bi mi sada promenili politiku, kada bi se eventualno vratili na onu politiku koju smo nekad vodili, vrlo brzo bi se vratili u fokus, mi njihov. Znači, ne zavisi samo od njih da li će da se interesuju za nas, zavisi od nas kako se mi ponašamo, da li će oni... Se promenila spoljna politika Srbije. Rekao si da je prošla politika o 4 stuba, o crvenim linijama. Srbija mnogo realističniju politiku sada vodi. Pa slažem se. Ja mislim da je sadašnja spoljna politika Srbije, sada ne ispadnem ja, neki nisu me primili u SNS još uvek. Mislim, ali da vam kažem iskreno, mislim da je sadašnja politika Srbije jedna zdrava politika. Znači, mi idemo, borimo se da uđemo u Evropsku uniju, s druge strane pokušavamo da... Ali prošle su tolike šanse. Mi smo imali jedinstvenu šansu kad je Hrvatska primljena u Evropsku uniju. Tad je bila ideja da treba Srbe i Hrvate kao tradicionalne neprijatelje primiti zajedno. Sad se ponovo pojavljuje ideja da sve zemlje treba primiti u Evropsku uniju. To je za nas kasno, jer dok dostignu nivo razvoja i civilizacijski se približe Evropskoj uniji, za nas će to biti definitivno mnogo kasno. Ne, ja ne mislim da će biti kasno. Mislim da što se nas tiče... Gdje su bile šanse da uđemo ranije? Pa mislim da je najveća šansa bila 2000. godine. Da je tu bila šansa i da smo mi to prokuckali. Između ostalog, mi smo imali problem Haškog tribunala. To je tačno, mi smo isporučili ogroman broj ljudi. To je neverovatno koliki broj ljudi smo isporučili tom sudu. Imali smo problem sa isporukama, ali moram da vam kažem da mi nismo bili zreli. Kod nas je jednostavno, posle 5. oktobra, čak i ta proevropska politika nije vođena na pravi način. Paradoks je da smo u Savet Evrope primljeni tek kad je ubijen Đinđić. Pa primljeni smo zato što nismo mogli sa Crnom Gorom da se dogovorimo 3 godine oko toga. I niko nije otvarao taj problem da mi ne možemo da se dogovorimo sa Crnom Gorom. To je vrlo interesantno. S druge strane, imali smo problem, koncepciju sporog ulaska. Ja sam se hvatao za glavu sporog ulaska u Evropsku uniju. Mi smo je razradili. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja je imala koncept sporog ulaska u Evropsku uniju.
To niko nije imao. Gde je vlast kočila ulazak... Da, gde se nama, neko im je objasnio, ja to ne mogu da verujem, neko iz Slovenije im je rekao da mi ne treba da žurimo, to sam čuo, onda neki, ne znam, pa mi kažu onda Fratini je rekao vi nećete ući i tako, a oni kao jao, mi nećemo ući. Znate šta, treba poznavati tu... Nije, kao da naši političari nisu ni želeli ulazak u Evropsku uniju. Oni su se zaklinjali u evropske vrednosti, a smatrali su ako bi bilo kakav korak ka Evropi napravili, to bi ograničilo njihovu vlast i ne bi mogli da se ponašaju i vladaju kako hoće. To ne znam, ali da vam kažem, recimo, kad vi kažete nekome, mi smo za koncept sporog ulaska u Evropsku uniju, vi sami sebi... Ko je bio za spor ulazak? Pa nema smisla, nisu tu ljudi da ih sad prozivam. A nisu ni na vlasti. A više nisu na vlasti, i to što kažete. Ali kažem, kad vi kažete to nekome, znači kažete ja sam za koncept sporog i ne očekujem da će Rumunija i Bugarska sledećih 50 godina. Ja im kažem, pa što pričate to? Jeste vi sigurni u to? Naši političari veruju da Rumunija i Bugarska za 50 godina... Da, meni objašnjavaju za 50 godina, kaže, šta vi to pričate? Ja sam bio crna ovca tada. Ja im kažem, pa ne, moguće da će Rumunija i Bugarska, ja sam mislio duši Hrvatska će u tom paketu, evo, tu sam pogrešio, ne ispadnem najpametniji u Srbiji, ali ja im kažem, pa nemojte, čekajte, rekao, Evropska unija, koncept Evropske unije je takav, njima trebaju nova tržišta, njima trebaju novi potrošači. Zašto bi oni nekoga držali tamo 100 godina van Evropske? Koji je njihov interes? Na klupi za rezerve u... Na klupi za rezerve. Pa koji im je interes? Oni nemaju nikakav interes za to. Nego im treba neki narod koji je dosegao, naravno da dosegne te minimalne standarde, mogu da ga prime. Ali njima trebaju novi potrošači. Zašto bi se oni odricali bilo koga u Evropi? To mi nije jasno. Ali veliko razočaranje je bio ulazak Rumunije i Bugarske, jer smo uvek smatrali i u vreme one Jugoslavije, a čak i danas, da smo mi više Evropa nego što su Rumunija i Bugarska. Pa i jesmo bili više Evropa. Kako nismo bili? Pa Jugoslavija je bila više Evropa nego Rumunija i Bugarska i Mađarska i svi oni zajedno. Pa znate šta je najgore tu? Kad vidite koliki je društveni proizvod Bugarske i Mađarske danas. Pa Bugarska ima veći društveni proizvod od nas. A vi, gospodin Mariću, i ja znam, ali vi bolje znate šta je Bugarska za nas. Mislim, bez podcenjivanja to je jedna slovenska zemlja, ali u privrednom razvoju... Da li je ulazak u Evropsku uniju štetio nekoj zemlji? Ja ne znam da je nijednoj nešto mnogo naštetio. Pričaju da su Grcima, da su Grke oštetili. Pravo da vam kažem, ne znam da... Kad su im dali 300 milijardi, moglo bi da i nas tako oštete. Da, nešto mi se ne čini kad ih vidim kakvi su oni bili 80. godina. Evo, to ja pamtim. A kakvi smo mi bili, šta smo mi bili za tu Grčku? Šta je bio Beogradski aerodrom, Atinski aerodrom? Šta je bilo naše more za njihovo? Cijelo 20. vek se govorilo dužan ko Grčka. Dužan ko Grčka. I to je ostalo i u 21. A šta su sada? Objektivno gledano, opet su ispred nas daleko, bez obzira na dugove, onda, naravno, to su pitanja... Ma ne, nema... Naši političari su govorili. Đinđić je verovao da ćemo u Evropsku uniju ući 2004. godine povodom 200. godišnjice prvog srpskog ustanka. Onda se očekivalo 2007. 2014. I tako su vozovi provali. Ali da vam kažem, nije nelogično da vi sebi postavljate neke ciljeve. To nije nelogično što je Đinđić sebi postavio neki cilj. Jer u krajnjoj liniji 2007. godine Rumunija i Bugarska su ušle u Evropsku uniju, a Hrvatska nešto kasnije. Znači, nije nerealno, ne zavisi ulazak u Evropsku uniju, ne zavisi samo od vas. Vi možete sebi da postavite cilj da mi uđemo 2021. ili 2022. Ali to je jedan proces koji ne zavisi. Tu ima još 27 država koji procenjuju da li im odgovara, ne odgovara, kakva je situacija u samoj Evropi i tako dalje. Labus je jedini govor da ćemo ući 2021. i svi su smatrali da je on nacionalni izdajnik. A sada je to potpuna realna priča. Realna? Izvini, Mariću. 21. evo možemo da zapamtimo današnji datum, 19. juni 21. godine mi nećemo biti ni na 5 godina od članstva. Evo, čovjek je Amerikanac i Rus. Kad ćemo ući u Evropsku uniju? By 21, definitely, I think. Do 2021. definitivno. $1,000? U $1,000 se kladimo. 3,000. 3,000, agreed. Witnesses. Kad ćemo ući u Evropsku uniju?
Ja bih naravno voleo da to bude 2021. Svejedno kada, važno je da budemo u tom procesu. Ja bih voleo ako može u proleće. Mislim da neće biti u proleće. Na jesen? Na jesen će. A ja ću sve vas da izvedem 1. januara 22. na ručak po povratku iz Vašingtona sa $3.000. Parama. We meant 21-21, right? That's right. 2121. Ništa od ovog ručka. Ali mi pravimo često šale na sopstveni račun i pravimo šale na račun svoje gluposti i uvek smatramo da neko veliki iza toga stoji, da smo mi žrtva neke velike svetske zavere. Nikad ne pristajemo da smo žrtva sopstvene gluposti i loših procena. Pa, sopstvena glupost je, nažalost, najeklatantnije došla do izražaja 1. decembra 1918. godine, kada je od gotovog napravljena veresija. Da pitamo profesora, šta je nama pogubnije? Svetska zavera ili naša glupost? Pa slušajte, da vam kažem, mislim da mi jesmo bili, mi nemamo ravnopravan tretman. Tačno je to. Pa pogledajte samo naše granice. Naše granice su, kao kod svakog naroda, su plod istorijskog razvoja našeg. Mi smo ušli sa Makedonijom i Kosovom kao sastavnim delom Srbije, čini mi se, je li tako, gospodine Maramiću, u Jugoslaviji. Nama nema Makedonije sada. Oduzeli su nam, ona je proglasila. Inače, svi drugi narodi... Svaki narod koga smo oslobodili je od nas pobegao. Tako, od nas je pobegao, a inače Bugari su ih asimilovali, znači potpuno, Grci takođe, a Makedonac uopšte nema. Znači, što se tiče, recimo, turske nacionalne manjine iz Bugarske je proterana. Kod nas je albanska, postoji i dan danas, tako, na Kosovu. Uglavnom smo mi proterivani, a onda smo optuženi za genocid. Da. Ali, eto, moramo... Ali morali smo, slažem se s vama, morali smo 89. da shvatimo da se svet menja. To je bila velika greška tada i veliki promašaj. I platili smo ceh za to. Ne, treba pratimo vetar. Da mi to razumemo 2019. pa će biti dobro, a ne 89. Dobro, imamo dobro svetlo, LED svetlo, Weiss light, jedine sjelice koje se proizvode u regionu, u srednjoj Evropi, ostale se proizvode u Kini. Evo sad ima i sjelica koja ne može da se ukrade. Sad, ja ne znam da li će to biti popularno u Srbiji, ne kraljiva sjelica, ali tu je industrijska rasveta koja velike uštede pravi, to je znači light svetlo. Onda mi moramo držati dijetu. Znači, ne znaš da li je bolje da imaš šta da jedeš ili da nemaš. Oni koji nemaju, oni ne moraju da drže dijetu. Oni koji imaju i koji žive u izobilju, oni moraju da jedu neke travke. Evo, kraljevska XL salata, Bioflora, gradska XL salata, da vidimo još koja salata ima. Evo, bojemska salata. Znači, ko je bojem, dovoljno da pojede ovu salatu. To su evropski ljudi. Znači, ovo ćevapi, ovo na šta smo, jagnjetina, prasetina, to nije moderno. Znači, mi smo prvo iz Trivita lansirali tonus hleb, to je ruska formula, a sad su ove salate. Ali, ko zna kakva vremena dolaze, hladni rat je pred nama, mi moramo da se obezbedimo, to je Smederevac, 100 godina tradicije, šporetna drva i moramo u hladnom ratu biti spremni da ne nazebemo. A onda ne znamo više šta je bolje, da li mast, da li ulje, Vitalova tradicija 160 godina. Nisu sve banke srpske propale, ima dobrih srpskih banaka, skoro 100-godišnja tradicija Poštanske štedionice koja isplaćuje plate i penzije i pre nego što im dospe rok, ne morate da zajmite pare, odete na šalter u Poštansku štedionicu i podignete pare koje ćete tek dobiti. Ali sve ove lepe priče treba dobro zaliti
i u Europsku uniju ne možemo ući bez autohtonih srpskih sorti. Znači, ovo je Rubinov Prokupac, vino koje su pili na dvorovima i car Dušan, i kralj Milutin, i Dragutin, i nejaki Uroš. A ovo vino je služeno na kneževoj večeri kad je knez Lazar pošao na Kosovsko bojište, odakle se Srbi do dana današnjeg nisu vratili.